Matongoretio ni Jane Muga, atumia a gĩcigo gĩkĩ nĩ mahoetio ũteithio kũrĩ thirikari ya kaunti harĩ gũtigĩrĩra makĩria ma mĩciĩ 1,000 ĩrĩa itarĩ na maratathi ma kuonania mĩgũnda yao maheo nĩguo kũnina ngũĩ cia mĩgũnda iria ikoretwo igĩtuthũka. Kama viongozi ya jamii ya Maa tulikubaliana Senator Lekina, tuko pamoja, gavana wa Narok, watu wakaambiwa hakuna kitu ya bure, na mwenye alikubali kutoa mali yake akalipa shamba, yeye ndiye mwenye hiyo shamba, manake ako na title deed. Tumekuwa kama ile ndege ambaye inakaa juu ya miti ambaye hana kwake, na sisi tulitumia mali yetu. Unaenda unatoa watu wa Gilgoris, Transmara, wanakuja kutukimbisha na mshale, manyumba imechomwa. Sasa tuko na manyumba ambayo huko yamechomwa mpaka wengine walikuwa na umizo na marisasi. Oho nĩ morĩtie thirikari kũgacĩrithia thayũ gatagatĩ-inĩ kao na njĩra ya kũgania makĩria ma eka 15,000 iria marekũa nĩ mũgũnda wa ũkabi wa maithe mao. Na hakuna kabila la mtu hapa. Kama mtu hanunua shamba, huwezi kuja kunyang'anya mwingine kwa sababu wewe ni Masai. Hakuna sheria ya Masai na sheria ya Kenya. Sheria ni moja na watu wote wafuate sheria. Tunaomba serikali kwa sababu umejitolea na umekuwa tayari kutusaidia. Mtusaidie mpaka mwisho, mpaka wakati tutakapopata amani na kuishi katika shamba hiyo vizuri. Harĩ makĩria ma mĩciĩ 1,000 no 100 tu marĩ na maratathi ma kuonania mĩgũnda yao. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjũgũ wa Wachira.